I zdravo ljudi, s vama Serbian Cars. U današnjem klipu vidimo jedan BMW 530 Electric. Vidite to, električna vožnja. Ima 260 ks. Ovdje možete da vidite kako se ovdje puni električno. Može da ide i na gorivo i na struju. Od napred vidimo kao svaki normalan BMW. Da se napuni do kraja baterije treba mu od 7 do 8 sati i može da pređe 350 km. I da se ljudi, s vama Serbian Cars. Danas sam naišao u galeriji Beograd na jednu zverinu od auta. To je GLC 63S AMG. Ovaj auto ima oko 550 konja. Ako ne znate kako da prepoznate nov model, to je po ovim rešetkama i te rešetke se dobijaju samo uz AMG model. Ovo je V8 motor, biturbo i ima pogon na sva 4 točka.